Kiiopeti väljakul me pole siin olnud ja Ülenurme poisid 94 finaal. See on siis see Kiiopeti väljak, mis asub, millel ei ole puuri ümber. Ja ka samas sarjas kolmanda koha mäng elav legend KK Värnu ESV väljak. Roman, the stripper from Pärnu, Estonia, just came to our event and told that maybe I can do something. Saku välja kohtab võistkonna Zuetmas. Y'all already know what I'm about. The flow sounds sick over Dre drums, nigga. I ain't stupid, I see that. And my dome come quick a roll. Shorty hips is hypnotic, she moves so erotic. But watch, I'm the bounce that ass girl. I get it bump in here, I make it jump in here, front in here, roll thump in here. Oh, so good, I'm so ghetto, so hard. So curly, so grimy, what's good? Outside the Benz on guns, I'm in the club, snug, I'm starved, that there won't be nothing on. Girl, I'm on my shoulder, I'm moving. Back to it, like it to it. Shake that ass, girl. Little mama, show it, move it. Put your back to it. Do your thing like it to it. Shake that ass, girl. Party, everybody stand up. Everybody put your hands up. Let's party. Everybody bounce with me. Some champagne and burn a little green. It's hot. Disco Inferno, let's go. And now I'm rockin' with a pro. I get dope to flip dope and get more for show. Get my drink on, nigga on the dance floor. Look on me, I don't dance, all I do is this. It's the same two-step with a little twist. Listen, I ain't new to this, I'm true to this. Pay attention, boy, I teach you how to do this shit. We mix a little Bruce with a little Dom Perignon and a little Hennessy, you know we finna carry on. Hollin' at the streets in the club trying to get right. We gon' be a bitch. 1-1 turniiril mängivad Henri ja Viljar. Kiiop, ei, te olete järgmised. Put your back to it, do your thing like it to it. Shake that ass, girl. Little mama, show me move it. Go ahead, put your back to it, do your thing like it to it. Shake that ass, girl. See me shining up with diamonds as I stay grinding. Catch me swooping, big blue face fixing lane. See me rolling, you know I'm holding, I'm out my paper, yeah. Nigga, I'm serious, I ain't playing, I don't hit it in your brain, I'm off the chain. G, Nick, next level now, turn it up a notch. If it drinks, Aplaus Romanile! Oskamata meespallija. Ja nüüd ootame siia Karel Loide korvpalliliidust, kes tuleb räägib meile Eesti korvpall 90 viskevõistlusest ja siis ootame siia viskevõistluses osalejaid. Tänava korvpalli suviselt etapidelt Margus Laanemets, Jaagup Russak Tartu Rokist, Margus Laanemetsi idavõistkonnast, Peeter Valdre Iisaku võistkonnast, Egert Marts KK Comeback'i võistkonnast ning korvpalliliit oma poolt välja pannud Ildimar Pilk, eelmine aeg TTÜ uuest hooajast TTÜ Tallinna Kalev, Martin Torbek, eelmisel hooajal Peitse Kalev Cramo, uuest hooajast soovinud juba 3 klubi teda enda rivistusse. Sven Kaldre, eelmisel hooajal Rakvere Tarvas, uuest hooajast KK Rapla ja Maarja Puusk. Kui sa oled siia jõudnud, siis tänava korvpalli maailmameistrivõistluste hõbe. Ootame teid siia. Ja ootame siia korralduspoisse, kes hakkavad aega võtma, aga enne seda Karel Loide räägib meile Eesti korvpall 90-st. Ma üritusest palju midagi rääkida ei sooviks, et üritust ei
käimas, ka see on, tänane on siin väike osa sellest, mis on kevadest pikalt korvpalli 90 sünnipäeva puhul, aga korvpalli 3 punkti viskevõistlus kõigile teile tuntav, 5 kohta igas kohas, 5 palli, viimane viise 2 punkti ja selle võistluse teeb erinevuseks see, et alates tänasest korvpalliliidu korraldatav võistlus, analoogne võistlus on alati tulevikus Gert Kullamäe nimelise karikaga. Et Gert Kullamäe käes on täna ametlik 3 punkti viskevõistluse punktirekord, mis tõttu palusime korvpalliliidu poolt, temalt poolt selle karika välja panna. Midagi muud lisada ei ole, edu võistlejatele ja loodetavasti tuleb Gert Kullamäe nime vääriline tulemus. Selline karikas siis, this is the trophy for the winner and trophy is named for Gert Kullamäe, one of the most famous basketballers from Estonia. He has the record. What is the record? What is the point? 27 points. And we have first tournament players from street basketball.